Re ntshetsa taba ena pele le fumana tlhakisetso ka ho teba ho Mohlophisi wa rona wa ditaba tsa Moruo kwano kgasong yena ke Tshepo Mongoai. Tshepo re amela ditabeng tsa rona tsa Sesotho. Ke a o dumedisa ka moka le babu. A kompolelle haeba strike sena se ka tswela pele sa matlafala e ka ba mohlomong se tla ba le kgahlamelo e kae moruong wa naha? O gopole gore rena belo ka Afrika Borwa re ena foreign exchange go ba di-dollar tse le gore di thusa ranta ya rena kudu ka di-export di tse le gore re di-exportela kudu dinaga tsa Europa le di tsweletsa mong di-minerals tse le gore re di romela dinaga ka moka tsa lefase. Se sengwe sontsho go se gopola ke gore go ka gopola budget ya ngwaga go feta le se bonagala go budget ya ngwageng o ya February ke gore letseno la rena le thušitše kudu ka lebaka la motšhelo wo le gore re kgonne go hwetša ge di-company di rekiša ditšweletšo mmung le tsona di-mineral bjalo go tlo hwetša e le gore ka nnete re bile le stage 6 load shedding se le gore se bonala gore se affectile economy kudu ra buša gape ra ba le strike sa Transnet o gopola nako ya mafula ga o tlo ba le strike sa Transnet ke mo e le gore re ile ra bona economy kotareng ya bobedi e phutlhama e ya fase se laetsa gore go na le kgonagalo ye ntši e le gore re ka nna ra bona kotareng ya boraro re bona economy o ba kgolo ya economy e boela fase gomme go tlo ba le seo re se bitšago phutlhamo moka ya economy e le go yona recession ye se laetsa gore go mathata a mantši a go tlhola ga mešomo go gola economy go dira gore matshelo a batho a kaonafale go tlo ba boimanyana gape go tlo ba boima gore le bašomi ba mmušo ba kgona go hwetša dikokeletšo tša nogono. Jwale Tshepo jwalo ka ha re bona gore hle mathata a mangata re bona e ka ho tla ba tla fihlella tumellano jwang bane ka re tseko tsa di-union di kgata di lodimo se tšweletšeng a bjalo ke gore di-union tša Transnet o ntho ga mmogo le Satawu ba kopane le Transnet wa tlhatlha melao ya go gwanta goba yona picketing rules se re se kwang metsotso ya go feta ke gore ga se wa ba le kwano company ya Transnet ga se ya dumela go saenela melawana ya megwanto mme se le gore se tloga se tlhobaetša ke gore se ka dira gore babereki ba thatafatše megopolo le go feta le go gonana gore ge go na le go dikgogano kudu ka morago gore khoto e dira gore strike se tshwantse se tšwele pele mola ka go le lengwe Transnet e bontšha e le gore ga a nyake go saenela picketing rules e tlo dira gore go be le go gogana le gore motho mongwe o ka ba le tse dingwe tsa se kgatlhiše ke le ka tšwelela gona mo. Tshepo ngwane o sehle bitsong la nako re leboela maikutlo a hao eo ke Tshepo Mongoai e leng Mohlophisi mogolo wa ditaba tsa Moruo kwano kgasong.